sama Papa tuh, Pak. Ngomong Bapak Mustafa kepala jenggot. Halo, Pak. Halo. Lo jenggot, Mas jenggot. Kenal lagi karo sapa iki, karo bapak sapa iki? Ayo, lagi memang artis, gue mesti roh karo bapak iki. Ayo. Itu berantas tuh, kalau berantas. Siapa Jajal? Di Pak Bayu. Ya sebelahmu ini loh. Tahu aku. Followen Kang Jenggot. Ayo, lek kowe roh sebelah iki sapa coba? Si aku tahu. Ini aku di panggungnya. Alah, sik aku tahu roh iki ayo. Tahu aku di. Ayo terima kabeh. Terima yuk. Terima yuk. Loh, Yuk, terima ini yuk. di acara nanti malam. Yuk, terima yuk. Urung enek. Loh, berarti mbakmu sing ora iso iki kenek iki karena awakmu tok. Bapak Mustafa kepala jenggot. Yo. Halo, Pak. Halo. Wawa ireng. Anu, Mbak Ika dibawa ke sini ya. No. Oke, saya tak gone, baik tak gone oh. Tak gone, Pak. Sampaikan salam dulu. Tak culek nih, coba. Sembrono. Sembrono. Pak Budi. Ini oke Pak Budi tak bawa nih, sesuk. Baik, Kak. Baik, Kak. Mas Kacung mboten sah kathah-kathah bojone. Iki Oh. anu pendet setunggal mawon betoten Solo. Nggih, asal dipedet asal. Sudah lah. Asal. Pak. Bukan sini rusak. Ayo cat. Yong kami yo. Pak Budi, Teng Budi di sini Pak Budi jadi. Wonten Solo. Oh, teng Solo. Pak Haji. Oh, nggih. Pak Mustafa. Acara kali Gusika mangke. Pak Mustafa tanggal kali dosa purun ten Jakarta mboten. Acara apa, Siap. Pak? Ya, ngono to, Pak Jenggot. Siap ngono lho. Pelantikan. Nek kersa kula siapke akomodasi nih. Siap, nggih, siap. Ya Saged. mengki kali kula barengane Bapak. Nggih. Siap, Bapak, Pak Budi, siap. Mengki kula barengane mengki. Nggih, siap. Siap, Pak Budi, siap. Kapan dolan ten Solo? Nanti di Solo pun tak ya, Pak. Ribon? Jangan pun tak Solo nih. 11 mawar dari orang berbeda. Saya Solo kota. Oh, Solo Kota. Oh, makasih. Solo Kota. Nggih. Kulo beijing insyaallah teng Semarang. Oh, Mampir. mampir. Nggih. Mampir Purun mampir 11 mawar cah. Nggih purun, Pak. Purun, insyaallah purun. Nggih. Nanti saya nopo DM nggih. Nggih, saged. Cah. Tapi itu betul sangat Bapak Ika. Nggih, kula jae, Pak, kula jae, Mbak Ika. Sembrono. Jenggot. Kuwi yo sembrono lho Pak Jenggot, Mister Jenggot. Undang Bausan Pak. Nggih, siap. Pas yang kimio. Jenengan sering PK itu ya Pak Budi jenengan? Sering PK? Bahkan nembe 6 kali ini. Oh, guys, sami kali kula. Kula nggih nembe akhir-akhir niki lho. Oh. Kula nggih. Tapi nek panjenengan mboten nembe-nembe kok kula ningali lho ya ampun ngapusi. Mboten Pak, lek PK-ne nembe kula, tapi lek konten TikTok sering, lek konten sering, tapi lek PK ngeten iki nembe diwarai Pak Budi niki wae lho. Cara Sampean sing nembe. ngeten. Tiap Pak kali Budi warai Pak Edi. Biar Pak Edi. Sampean setiap kali jajar Mbak Ika aku cemburu loh. Bisa. Bapak bayi iso ndaget ah. Wah,
Iki bos yang cameo ini mending yuk keklek iki mendingan. Nan. Sorry, tanggapan temputi Pak Budi, sorry, jenengan. Niki wonten benteng. Niki aturane kathah tigang tempat wonten acara Gus Idam mangke dalu. Nggih. Terus nyiapke Dewa 19. anu napa niku mboten LED melih ketika anu beda tempat juga Gus Idam juga. Kalau yang ini kan komplit untuk besok. Ini DJ Tanti sama pecas dahi. Woi. Berarti full acara nih. Nah niku Mas Bayu wonten sebelah niki namungan jarak 20 meter. Jarak 20 meter. Oh, berarti teng Solo nih acara nih. Wonten Solo. Oh, oke. DJ Tanti kalau Gus Idam nanti di Kali PP teman-teman. Juga Mas. Pak Edi, itu ada Bunda Fausana no. Ini di benteng Solo. Di benteng Panas kan beriku. Ditunggu Bunda Fausana loh. Bentar, baru PK. Tetap. Mana Solo lagi? Oh, ini niki cerah balai kota Mas. Pak Mustafa. Turun. Lo teng Solo teng kantor Kencana nih lho. Kantor Kencana Travel lu teng Solo. Ditunggu Bunda Fausana, oh ya. Pak, ditunggu Bunda Fausana piye carane? Piye Mas De? Kok jenengan sing tunggu? Jenengan sing ditunggu Pak Budi. Nggih, jenengan sing tunggu.